Još 2 nedelje su ostale do početka nove školske godine, a shodno epidemiološkoj situaciji donete su preporuke i uputstva Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za što bolju organizaciju u školama. Kako teku pripreme u osnovnoj školi Lazar Lazarević u Šapcu u priči koja sledi. Nastava za osnovce i srednjoškolce u novoj školskoj godini počinje za 2 nedelje, a sve škole su dobile preporuke i uputstva Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za što bolju organizaciju uz poštovanje epidemioloških mera koje su shodno trenutnoj situaciji najvažnije za bezbedan boravak dece u školama. Roditelji imaju obavezu da se izjasne da li će njihovo dete pohađati nastavu ili će se opredeliti za učenje na daljinu, a škole da analiziraju svoje prostorne, stručne, tehničke i sve druge uslove koji su neophodni za rad. Škola će sigurno krenuti, đaci će doći u školu, pripreme teku prema stručnim uputstvima od strane Ministarstva prosvete, sprovode se sve mere koje su predviđene da bi se što bolje pripremilo za sam početak nastave. Prvi koraci koji su sprovedeni su zapravo sastanci pedagoškog kolegijuma i tima za unapređenje obrazovanja rada ustanove kako bi se postavili neke osnove za dalje planiranje. Najpre prostorni kapaciteti svake škole moraju se dobro izanalizirati i anketiranje roditelja koji imaju obavezu da se izjasne u postojećoj epidemiološkoj situaciji da li će pustiti svoju decu u školu ili će to odrađivati putem nastave na daljinu, odnosno praćenjem RTS programa. Takođe, moraju se poštovati striktno sve mere za zaštitu bezbednosti učenika i zaposlenih u školi. Krizni štab Republike je izdao detaljno uputstvo koje su, nadam se, sve škole. Naša škola je već odmah po izlasku objavila na sopstvenoj Facebook stranici i sajtu škole. To uputstvo, kao i prethodno uputstvo sam pomenuo o realizaciji obrazovno-vaspitnog rada od septembra, dostupno je svim roditeljima i učenicima, tako da u svakom momentu svako može detaljno da to izanalizira. U osnovnoj školi Lazar Lazarević uveliko se radi na svemu što je preporuka, a obaveza škole, a očekuje se i sastanak sa predstavnicima grada Šapca, gde će se još bliže pojasniti određene stavke, ali i uočeni problemi koji se, kako kažu, u hodu nameću. Kako analiziramo i pripremamo sam početak nastave, uvek nailaze novi problemi. Konkretno u našoj školi mislimo da će biti problem vezano za prevoz učenika, kako će se to organizovati. Sam prevoz, navešću primer naše izdvojene jedinice gdje deca dolaze u školu u Varnu, istovremeno u normalnim uslovima dolazilo je 50 učenika do 60 u autobusu. Kako će to sada biti realizano, da li će učenici sa maskama dolaziti na tako malom odstojanju ili će ići dva autobusa da ih preveze, to će opet biti dogovoreno, nadam se, u narednom periodu. Tako isto je problem i sa učenicima iz Jevremovca koji dolaze u matičnu školu oko tog prevoza. Kažem da će to biti realizovano i odrađeno na nivou grada kvalitetno. Takođe, zaboravio sam da kažem, sva higijenska, dezinfekciona sredstva u obavezi je lokalna samouprava, što i očekujemo da obezbedi, kao i dezinfekciju svih školskih prostorija. Do 31. avgusta sve mora biti spremno za početak nove školske godine i ponovno vraćanje u školske klupe. Kažu da je potrebno iskoristiti stečeno znanje i podržati timski rad u iznalaženju najboljih obrazovnih rešenja kojima će se umanjiti uticaj epidemioloških prepreka i ograničenja. Solidarnost, kolegijalnost i podrška morat će još jednom da se pokažu na delu, a sve u cilju bezbedne i efikasne nastave. I deca i roditelji će do početka nove školske godine svako od svoje škole biti obavešteni o načinu rada i svemu što je neophodno za polazak u školu.